Mhlobo wethu ebizuzu nansi ephotini phali shibe sisithandathu emveni kwale ntsimbi eyethoba mna nawe kungoku sizodibana naye ke Dr. Love, Dr. November nguye ke lo uzawuza ke ngoku azothetha nathi namhlanje mabela namhlanje inye nje intetha esokuyithetha emnandi kakhulu jonga hlala wena wonwabe sizoncokola nawe namhlanje umamele nje uphulaphule uzova into banaso kuphathele ntoni namhlanje nangu ke Dr. Love kuye lo khona namhlanje khona dokotela Iris ek hayi ndiyakubonela likhona ndiyakubonela namhlanje khona nawe hayi ndiko 7 minutes past 9 namhlanje ndifuna ukubuza lo mbuzo namhlanje ngo7 minutes past 9 ubuza xesha bani yeah ubuza 7 minutes past 7 minutes past 9 umbuzo nzowubuza utswele kuxebo ka 7 minutes past 9 okay ke batla hore le le monse tla ebe ke tseba karabo ya di doctor abuti manyalo ha monate okay ha gona khotso ha gona fun ke bo stay fiela ba re ya le moblo ba re kha go stay fiela ha gona khotso ha gona monate gore fun ha gona fun e rata ka so fun yeah they come out there's no peace there's no fun yes wow. Now we want to know what do you tswa ke ntho tso ha re fihla lenyalo hantle okay mamedi dumelang he le kopela ka la Facebook hey. Pastor November in Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ne ke thabile ke kopane le batho ba bang couple engwe ka shopo ba re ntate re mamela le naneo every day kanete I think kopane le couple tse pedi ke le shopo nsamwe ba re ntate re mamela le naneo la lona every day mantsibo I so itshikara ka beking ke le mabitso a bona wena mamedi wa Motho FM mamedi ke di dumedise he qapela rona ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life mo what's ba ya pele wa sekhaya ya pele ene eo batho ba enkang hanyane a mo mamedi ya bona nthe ke tlo bua mamedi I think linka hanyane nyane one ke di unnecessary mistakes me into hosna fun really miserable manyalong a rona hosna peace ya pele ke di unnecessary mistakes utsiba acid ya koloi utsiba ya acid moto ya acid moto unnecessary mistake di tshwana le asset ya koloi asset ya battery ya koloi mo mamedi wa karata ina le tsela ya hoja when o ka tshela gene ka whatever you apere asset ya koloi e tloja gene eo ka pa itse seeta se so di tlo se tlo fela emba itsetse fela ka le roto mare gene eo mo mamedi wa karata ya ratang e tlo tlore so one unnecessary mamedi kire not a mistake get unnecessary mistake or unnecessary problems momamedi the mistake linkutlo diteng le di problem they are there dintho tsene zikona we are not going to run away from the mistakes we are not going to run away from the problems zona zikona emichatweni the relationship the problem diteng the mistake diteng but the reason why the unnecessary one ke tlo di break up hanyane unnecessary mistake unnecessary problems what's unnecessary ke re wa tseba ro ntwena le tlo kabanela le motho a o boyetsa you know
obvious. You know this thing when mosadi wa ka ka etseba kapa monna ka etseba kapa when ke yetsa ntwena mosadi wa ka o tlo kwata, you know momamedi, it's an unnecessary, ibinga dingeki, it's unnecessary, but you know o tlo yetsa, Did it anyway. o tlo yetsa ko tlo yetsa unnecessary mistake. You know hore ke ha ke tsamaya be ke sa khotli, I mean ha ke tsamaya ba khotsi ba ka kilo tawa for the whole weekend, that is a mistake. Eki creator eneto nkabanya le mosadi wa ka mara se yens. Now those unnecessary mistakes, unnecessary problems, di cause the issues. Now the issues di eteletse di reetsa hore re deal le di issues. Now there is no way le ka deal le di issues be le dula le tabile, it's impossible. Every time when le na le issues ni tilana na ma issues, every time le are correct and every time when we enter now le na le issues so le dilana le tsona issues di cause ke mamedi di cause ke unnecessary mistakes, unnecessary problems, because ona le di problem se already di causing re a tseba this is going to be a problem to in my marriage, this is going to be a problem to my relationship, but siyazenza so ke di bitsa di unnecessary. Now di cause the issues. Now re dilana le di issues mo mamedi ha re qeta dilana le di issues now di ntho tsena the unnecessary problems le di unnecessary mistakes di cause issues, the issues di affect happiness kapa di affect peace, and then di affect that fun, because ngoku every day we are forced to rekwatelane automatically, because ona ntho tso di etsang tse ko khalmetseng o ska di etsa o tlo di etsa. Now you are pushing me until ke etsa jwa ke kwata, that now ke kwatile and then lo yana o kwatile re a kwatelana, then ke mathata. That is the problem here. Ba manyalong amang ibe hauna monate, hauna fun, hauna peace, hauna anything ke di ntho tsena tse qetang ba ka tsona. Ya bobedi wa sekhaya lo wena mo mamedi lo wena mo tanshebeletseng Facebook ya bobedi yana nane batla motho ja ifonyo le lotho intina ya zeipi yes mo mamedi Asa pelo bua ona le hore kutlo bua ka hore ho a thola ka manjama ho thola hore tu ka mona le ka mona ho thola hore tu ebe qetelebetse phetho tu wathula waseka wathula who buttons my more dealing issues. There's no way who can ban happiness. There's no way who can ban peace. There is no way who can ban le fun. Momamedi more dealing the issues, the problem. There is no way momamedi. And kabu madi manyalo ngamangata na wati so dealing the issues. Ki Truth Commission in Zondo Commission. Ki Zondo Commission full time that day. Kapa ki kesi anasonzo meya esa failing. Mtana kama kulo waitete senkoka maja lekuze kuse. I'm telling you, and not only the issue because this person we had santo yo mokhalmelang until ubo qeteletse o khalmela motor baby ha ke rate ha o bua le na o hweletse umta akukhwaze lo yana qeteletse so react jone le akwatelana emu baby a ke rata o tawa o tawe every day o tsamaya Friday o gutla uzo yenza lo yana qeteletse now le dilana le di create the issues di qeteletse ba bang o tholore ha le akwatelana gore kapa problem a ile teng ha le khone solve o tholele o tense ka tlung o mong le kwatelana mo kwatana kwetelele. There is no way ho ka ban le peace le lapeng le jwalo, then there is no way ho ka ban le fun mo mabedi ene ka bomadi 90% of manyalo a jwalo 90 if it's not 95 kunjalo le no re bua tse ba bang mo kintse di headset o mametse ka di headset marona le partner o mametse ka di headset mar ba teng ka tlung ya bobedi wa sekhaya that one yona it dangerous mo mamedi, but I think yona re tla bua ka yona re si hlukanisana le ya bobedi ke when o phela le motho ya senang peace ka boyena le motho ya senyepi ka boyena. Ke kopa o phethe happy ke kopa o phethe taba yeo
ke pheta botwa a ko phete taba eo ke pheta mamedi ke nna ke a utlwa ke tsebela ba mamedi ba utlwile ya bobedi when o phela le motho ya senang peace bona le batho ba senang peace a khathalisekile ukuba umyenze whether umyenze kapa o mo yetsa next hona le batho ba senang peace all together ba bang ba tsule mahabo bona ba sena peace ba kena dikolo ba sena peace ba ba jola ba be ba nyala ba sena peace ha re bua tsena hona le batho ba sena peace hana yona yena and but ba sena peace yena self o tla mona a sa thaba o set yena there is no way if we nyetswe ke motho ya senang peace mo mamedi ke kopa peace o tla bona di TV le di Facebook le di TikTok ona le batho today o dutse le partner but there is no peace, there is no fun or o tseye o tshwantse o shebelle TikTok o tshwantse o kenele o shebelle TikTok but ona le partner. And the reason why was it is because most about ile malapeng a bona ba sena peace. Most about habana peace ba allowile the situation ho tswa peace tabo. And today re phela le batho ba sena peace. O ka ra relationship le motho sena peace. O ka ra relationship ka ra lenyalo le motho sena peace ka boye. And now there is no way Oka tholang chelete from ATMing is nan chelete. Can I go deeper? There is no way you can withdraw from the ATM is nan chelete. 2, there is no way oka tholang metsi in ntong emereng is na metsi. It's impossible. So there is no way oka tholang peace from somebody yes nan peace. Awkhonahali. If Emirates na meti mamidi wakarata ukasi expecti meti utola meti uwa. There's no way. Lika Ramanyalo, it's the same thing. But Tabana peace, but they are not a pikabubo nanje. Hauna next. Now, Laukabayeta everything. Mutas na peace mumamedi. Ukayeta in total ukamu eta ntong willi ngwe mumamedi. Maru mutas na peace mamedi. Hana peace laukabayeta in. Ukatisa in total kafika. Wajaifa kalama ditulo ka ushebanje. Ibiloka mwana atine ala nanto yeta. Ya ukatela. Hona about was na fun kabubo. He is she or he is not a fun person. Nje. Atsebela be go se teng se re funless. Funless that. No more funless. Hona le batho ba sena fun kabubo na nje into ehleli phaya nje into esira sefe. Kore la o bapadisa o bapala ka di sign language. Le ro mutikinye tsa ro mutinya motso ka tlasolo of baby re tlamoska etsa jwalo o ka ro modula odimo wa nkimela everything yo rungwa yetsa at least some fun how ro musuna mona mo ska musuna tsena ke shebeletse TV how ro modula odimo wa nkimela se ko pa tsena kan le ba tswa tshwarisa cramp how ro mo hona le batho ba senang fun all together mo mamedi wa ka rate hang yo mamedi Wabana ye ni about to tsile mabobona and about about dangerous because wherever mobile inting but hono change atmosphere aka kena le thabile ha kena fela everything ya change mothas nang peace mothas nang fun but change atmosphere ka tsile ngwe hlotseng when ba fihla le tsaya o le monate ba ta fihla go tshwantse change ba tense qetile ya doctor ke utlwa ntwe we metso ke le shemele metse robong ka mara hora yena ya bo robong doctor o buile mathata ka ofela ala o a buileng ke mathata ke makwete ke ntho tse thata tse leng hore ha o tsama hodima tsona bona ha o khone le hore o ka ya pele re tshabisa le batho ba bang ho kena yo mothemong ha shebile ale ka ntle o bona hantle hore yana ha se mo ke ya nteng re feta jwang ntse tje hantle ntle wa bona ha o bua ka ena ya motho ya senang khotsa re qale ka yo fela no ke ona mathata a fetelletse hobane wa utlwa ha ana empa o nyetse fela ha ana o etsa jwang ha o dula le motho ya jwalo it's I think motho ya jwalo ha thusi ke o mathate o mathate motho ya jwalo ona motho mothusa a ke kumto mneta no one can help that person. One, especially when that person abona yana le right countries anandwa, because there are people who are owning something ayenze yakhe umuntu ayi owning into ayetse ya high ababona usina anything wrong kayo when mumameli muthu asina peace
there is nothing o ka etsang ka motho until yena realize gore mara ke na peace. So let me do something for me gore ke qeteletse ke na le peace. Ke ya pele mo mame. There is nothing o ka etsang ka motho a senang peace ka boyena. There is nothing o ka etsang ka motho a senang fun ka boyena. Yonke mo mame di ka tlisa dintho tsotlhe o ka jaifa ngile ka shebela Facebook ntate mo nga jaifela mosadi wa hae. Ntatana jaifa a jaifa mosadi wa ke a dutse yena mo shebiletse. Okay, I will say monna na motenne patona le batho ntate bao o ka reng whatever you etsang e tlisa fun e etsang I tlo ba party yang tlo la o ka tlisa gauta tsa lefatshe kaofela ha di na ho lo. So the problem batho ba jol, the only thing step sample is when that person a gona bona aka ipona I ipona but I don't have peace. That is number 1. 2, atsebe ke into utswang peace ya hae. That is number 2. You need to know mo mamelo ke into utswang peace ya. Whether ke into etseng bongwaneng ba hao kapa ke into etsalang currently, you need to know gore ke etsang utswang peace. Number 3, you need to do something. O tshwanela o attend the psychologist kapa attend so that o kgone ho thusana, because there is no one who can help you ka taba a ka thusa motho a senang peace. Ka mantswe o bolela hore ke trauma. Ke trauma. Qetile. Yo, eno phela le motho a senang peace mo mamedi. Ba bitsa ora. Ke ora. Ora when there's a ora moya no monso. Moya o mong. Ba bitsa mo. Hona le batho bano ba senang peace. Mo balinde. Ba ithintsha man. Ora the akura ho be right next. Ona le batho jona la le tshe kapa bana. Ona le bontate ba jona. O thole ha mama le teng kore bana le mama ke mama eng maka ngene lo tata e re ntate na kena everything ya change. Ba ba buella ba re o na le seriti se ma sena ntho jwale ba tsho jwa le rona re na le diriti tse matla tsa rona di etsa jwang mama di khabana le rona le rona re na le tsona seriti se no controller ko e ona le bomme ba o le bona bana ba ka ba happy ba ditse le ntate bona kapa o le monate ka tlo tshewa ke re meno a keneje everything ya change and batho ba jalo ba sotle le bo bona ngokwabo ba ya sotle personal. Now ya pele ke hore those people ba tsantse ba batle thuso ke ya pele, then hasat ali busy jwale a attend the thuso a yetsa. That's when jwale runa batho ba nang le peace re gona jwale mo thusa o activate that peace antseng a sebetsana le yona jwale ke mane mo runa re kena re mo thusa jwale re mo keepa re tlisa re add more peace, because o santsa sebetsana le hore abe peaceful kapa abe le peace. But it's dangerous if motho a sa bone anything wrong ka ntho eo. It's dangerous ana mmamedi wa garata ha ona ntho mona e bohloko jwala ka o dula le motho a senang khotso. I trust me mmamedi and asina yona le ho yena, because the sad part mmamedi ko batho a senang khotso e abuse le bona ntho o hloka khotso e affect le bona personally ya ba affect. So you can imagine if e affect motho what about batho ba pela hae. It's dangerous. So ha ina tharollo unless motho yena a batla thuso kapa a bona hore o na le bothata bo jwang. 2, taba ya fun is a decision. When coming to fun thing, you're not a decision, it's not a problem. Funny mama it's a decision. Ko ena ya ka decide, because my kutlo how anally on and off, you know how nali you where you to switch yani ire skatola o tshaya wa ikutlo ona le ntho e switching off. So that switch ko ena tshwantse o control. Funny yona control ke motho ke tla tsa mhlala runa batho ba di social media batho ba di influencer. When like Friday I know something get into what again lekker Friday ne something get and lekker Friday in hloka hore be ke etsa jwa be ke thabile. Now le ha ke le emotional down, ke le down mentally, ke wele, you know ke etsa eng ke a practice before 9 o'clock ebile ke na lo kinya le piano ke be ke uplifta moya wa ka ke ntse ke liwa ke jaife kapa ke blelele ke re ke is 5 to 9 please ke go phamise moya na go tse di tolerate down nje. Now because fun it's something e controlling ke lona
motho ya ka re nna ke na fun mo mamelo ka o ya xoxa uyazenza wa iketsa because fun kwana I control am. I understand taba ya peace but re ba ka fun re ba ka ntho ye wena o ka decide because wa bona every Monday Friday ke say about ke a dlala ke etsa eng mo mamedi ke a decide and ke nna decide gore today I want to have fun. Ke nna decide gore ka kolonya ka ke batla o letsa dipina ke have fun ke re ke nya ka ke me ka pela ke reke I decide gore ke batla gore o be monate ke reke so fun it's a decision mo mamedi when motho a re yena ana fun wa iketsa skela go re sukudisa mo doctor re tla re ya ho yengwe okay yana ya di o itse ke nkana khatla la pele o itse ya pele ke eng e tsang hore o ska ba monate manyalong ke unnecessary problems re tla go tsona Okay. a re utlwe pele hona ba mamedi bana ba rempa pele bana ba la pele tla re tlo bua ka tsona di unnecessary problems dumela ntate November yo le bua ka topic ene ke bua ka yona le someone else the other day ke re I wonder why even their relationship go sena fun le peace go le tense so man na plus ke ne bua le motho the other day ke re le relationship don't call it a relationship call it friendship cause but ba tsaba a word relationship and friendship yona e flexible yeah wow yeah arugwe monkima go utlwana le motho o senang peace it's very painful a gona monate go bora o batla go itumelehela ha ile yena a itumetse ha o thabile yena go le gona tla kwatila kwata o tla ba ang kwatetse motho go go yo go utlwana le motho o senang peace yo go bora a gona bophelo today ile itumetse ka msholo kwatelane ka stress hostaka ntale no vi la ka thola ga hona nnete e tshwanang le eo o e buang ha ke tsebe a ka thuswa ke mang hana peace mare ka ntle o ntsha lelemele ka hare o thontsha lelemele ka hare ha le ka ntle strategy madume yo Novi and brother is true wa ka monna bona ga tsena ntong gonna so cold yo dumela ntate November jo nna ibile ke mo lelekile re tswa di counseling ke patala tšhelete ya ka but ho ya tshwana and the pride o e beile pele ibile ha o leka ho buisana le yena o tla o jwetsa ha a ibitsa lebitso lane ha kgathalle ka lebitso lane hela boteng jo ke shapo ka lenyalo la Afrikaans la 5 years ya teng le 5 years ya teng fat and sat ntate November o dula a ntshetsa frustration nna wa ka o dula a ntshetsa frustration ho nna mare a ba dula a kopa tshwarelo ho sane wa qala hape gore ke qetella ke se sure hore this man o ntsa nrata kapa jwang ele yo ntate November o bua taba e nngwe e ke ka dula le mosadi man a sena happiness e le motho o dula le manganga o bona fela hore motho o ke mathata a se ke patisa ntate ne man motho ha o tswa ke batswadi ba ile a o ke ngwana a dutse man ke ka sokola ka motho ka ba ka mohlala sokola re ke la ka bohlala a mo te go sokola dumela mhlekazi le ntate November ya no mhladi my late husband le ntate na sna go tsaka tselengwe makatsana ine ha o dutse le batho ona kena dumedisa ha qeta o kena dumedise ebe o sheba wena a ke ntse le bua ka ofela o tla o shebile ka mahlong hona o reacta jwang conversation ene ya batho bana ha qeta the way o no reacta ka teng o tlo etsa issue ntweno ya hore o no le jwang ha o no bua le batho bao ka topic eo gore motho a sena khotso hakalo ona sena khotso for yena le yena cellphone na sena khotso kona sena PC una sa gate khotso ha kena ne ke cramp o kile bona motho a kena o thabile ntse le tsheya batho ba bona wa tense immediately ke ba tense fela ba se tseba hore o fihlile gore ke motho mongana sena khotso ho hang ene
o dule le batho o fihlela bo so feel thwana hore man ko re mbeke tsamaya because ha ke gone ho ba nna se ke tshuile klar ore hey ai na batho ba sna ngotso ai may his soul rest in peace ka not a joke na batho ba sna ngotso ho hang 30 November when it batho ba sna ngotso ka nnete ahle yo ai yo ya doctor ba fe dinomoro wa sekhaya o ka re letsetsa mane ha o batla hore letsetsa o batla o bua le rona ka mohala ere 071 394 9560 ke kopa mamele hante mameji re letsetswa fela nomorong ena 071 394 9560 ke a ho letsa fela eo ena yona ke ya WhatsApp molaetsa fela ha re arabe 069 846 5476 069 846 5476 ke molaetsa fela mono doctor mathata ke ya e mongwe re ke mohladile empa ke tseba hore ehlile ke bona hore ona na le mathata e mong a re nna wa ka o robetse mane a sena PC e ka ra ka robala ka PC. Okay, wa tsa go bolele ntho e etsang hore batho ba qeteletse ba lidetse mono wa sekhaya ntho e etsang hore batho ba ka hlalana straight ba bang a ba hlalane mara motho enda pa sa e batla ka ntle peace. That is why never think cheating e etswa fela ke taba hore taba tsa body sex one of the things etsang hore batho ba ka cheata mamele o ka ratang ke ntho ya le lapa le senang peace kapa a relationship is non peace mo mamedi. I'm telling you now I'm going to tell you why huli is hore batho ba lahlana mamedi yana le mamela hantle. This is very powerful. Ha re bua ka peace re bua ka motho ya nang le dijo tsa hae a meal ya hae wa utlwa sithetha ngomntu when re bua ka peace re bua ka motho ya nang le a meal ile dijo tsa hae happy now meal wa motho ya nang le peace ke o yetsa everything a damn peace because peace e attracta dintho tse nang le peace. I don't know get the sense wa bona mo mamedi wa ka ratang a re etse mohlala motho a ratang peace o when hona le ntho e seng right why attend be hle ko parole re buehle motho ka because dijo tsa peace ke when ko re ina le dijo tsa teng ha ke se nka hlalosa jwang ka manjamang o kgona ho detect if there is something wrong. Yeah. And why attend? Now, number 2, dijo tsa peace. Dijo meal wa peace. Ke fan. O tlo bapala, o tlo bua, le tlo qoqa, muqoqo ni ancokola ni ahleka. Those ki meal ya peace. Ya utlala ndang. Now, when motho a le un peace, ke yona batho mdimo. Ngavuyanga nithi ngesilungu mkha waseka incedeni when it's not when no peace is this Kutwa English was born in England and then was raised in America and died in South Africa. So it's not our mother. Now when mutu ali said harubeka mutia said yes when a set harubeka sadness is also a person yana le meal wa hae sadness ka sotho ke batho mdimo motho ya sa thabang ya sena ngotso sadness ya khomile ina le meal wa teng. Now here's the thing etsa gore batho ba end up ba se ba lahlana kapa motho o tle nka ka batla motho ya tontsisa one when I think it's motho na le peace na le meal wa teng motho ya sadness is also a person ya nang le meal wa teng
now mili wa sadness ke leqhoko leqhoko o dula ntse go ngwaya mili gore ha o sa khokola motho a go kgotsofala mili wa motho mili dijo tsa motho ya ratang set momamedi ke leqhoko o qabang o lwanela ntho ngwe le ngwe baneqhuko abantu abanganaxolo abangavuyanga baleqhuko batho ba momamedi balwanela ntho ngwe le ngwe wa joka wa mo offender baneqhuko bana le leqhuko batho ba sa thabang because ha kena le tseya wa le hweletsa tseletsa le rata and then how o joka le yena offended o tshwantse apologize bana le leqhoko lena ke mili because into sadness momamedi ia fepua le yona ene fepua ka dintho tse bohloko batho ba sete ba etsa dintho tse bohloko momamedi ha ba batle le tsheye nning o joka le yena you are going to be forced to apologize so tshwana la apologize wetseng bana le leqhoko momamedi ka tsela ngwe khetseng ya di last o ka se bone batho ba set ba bapala because fun has it dijo sa boset fun it's not a meal ya sadness momamedi wa karata di kopantsha ntho tseng mar go and check batho ba the peace but ba peace ba fona ni dlale nento because the ho bapala ke dijo you are feeding that peace ka o dlala you are feeding that peace ka o etsa dijo le partner you are feeding that peace ka o re le eksane le etseng you are feeding that peace because those are the meal ya nto ya fun to your peace so momamedi wa karata nthetso re batho ba qeteletse ba jole gore when motho a sena peace momamedi ba affecta environment batho ba sena peace ba affecta environment I kere fela o tenile neng that like mena qeta bua ba ne go benza ntona yena ha kwatile o tshwantse le nna le ho be tense le se la tshe o mohlaka thabileng tshwantse le tshe ka o fela jole ke ona yo na mamedi nka moelwa hydro ntong orange hospital ha re utlwe banana Dr. November ha re kata go ba utlwa bere ya di unnecessary mona o re enwana jo Novi o bua nnete ke nyalane le ntate ya senang khotso hle o tluetse le boruti ha na khotso ho hang let's le buruti ha ba na pasta o tete buruti bana a ke khone e bala ke mai kutla momamedi ntate ke mai kutla momamedi ho hang kapa mohlomong ke hobane ana le bana ba bangata ka ntle jo Novi nnete hle porque nnete hai okay re o ye monki ena rutlorna mamedi a re mona yo snavona ke nna ka mona magae nna ke le ka motho le swig o la kwatile kula le jwa la mmotsa bothata ba ke a gona go bella so kana go o tsama o ipotsa le bona gore e le go ke motho la go ba pallene ke kgathetse ntse di bua mo snavona o bua ka nna Novi. I'm so sorry. Bomme ba kwatile ba kgwedi ya bone ke letsa ka ba hodisa ba kwatile nna ke na le haile monate sala ya komedi yo hale tshwere straight mo go November hale tshwere topic ya vandag motho o senang peace o tena yo ha ke batle motho o senang peace ka pela ka la yetlo go sena ke motho o na ye fan na bathong motho o senang peace a ska batla life nya ka etolo ambe itulele still jo hale o tle straight ke re tshedisijo manaka ara itulele go ituletseng teng ka November
Next Kakinalo, but the way to come over Salakati Manalo, I wonder in Kawatanyalo. I shall to be a little hogatu. Eh? If I'm to starting about hogatu. It's to Sambana. It's a woman out to it. A man. Now I thought of a lineal paradise. You'll never try and see about to some over a but when I do ho. Sure. His Kimotwanta le monoang. Haona nto ai tlisang e tlisang bophelo. O hula bophelo bo ka ro wena haeba ne ngwana o le motho o na leng peace o batlang dintho tse positive always. Yena o tla be a le negative and o tla be a tla ka ntho tse negative. Ke motho a o lwantshang wa o momona jwalo ka monwang o momona madi o sa kenye madi mothong. So batho ba dula ba le negative ba ai aba khonahale. Okay, emongkena. Hello ntate November ka nnete ntho e le buang ka yona ke nnete. Ha o se monate ka tlung ha ho monate wa bata ka tlung ke tlhoriso ka mona ka mafura. No mathamsa ngai na o reng? Oh. Ntlhaisitse letsogo fela na mathamsa. Ke ipotsa hore o tshesang pama kapa o re o etsa jwang mara o tlhaisitse letsogo le itseng. Dr. Novi waka is 3 days re sa buisane. Jo, this marriage is cold. Are you said it well. You said it all. Waka yena o wes o tla ba kwatile are hana money, but with friends he will be swiping like hell. Ha qeta abe choosy on food and he doesn't even buy them. Icona, we are just friends in this bedroom. He will monitor my movements. Where have I gone at one time? When I ask him, he will say no. I was just asking. Joe doesn't like my friends, have to go ask before visiting them, but he just take his car keys and leave. Joe, I get say anything in this marriage. 31 years of marriage. Sure. Kuyafiwa pa. Kuyafiwa. Jo, waka motho ntate November 1 tima jwale. Jo. Tenge ebe tletse jwale o re ke batla ho tapolla mehla enana ene nna ke a rata haholo kopa ke sa ipolela o mametse no kopa ke sa ipolela o mametse no after bua o di jo le bua nnete. All right. Yeah. But what's one now, before we go to the unnecessaries. Ke batla batho ba understand hape. Momamedi again, ke kopa re khutla nganyana re ba buelle batho bana. Ke qala nyane se ba theteleng ke nitlaisha. Okay. Mamedi ke kopa re ba buelle and I know le tlo re ke contradict mare le tlo utlwa something very powerful. Again, we need to check. Hona le batho ba ileng di peace killer. Ona le batho ba o mosebetsi wa bona e leng the peace killer. Ni ba bitsa jwa ba bolang di khotso tsa batho jwa Momamedi but yena yona ke opare le yona re skera ignore because na ke a tseba ke tswa yona ntwe mo qeteletseng o thola re icon I know ke a tswa mono ke a itholela because ba bamba batho o tlo thola re motho e mongwe tena sa sena khotso ka bakala di situation tsena e motho le ha sa na fana ka bakala di situation tsena because most ya batho ba rata hona le batho ba so Momamedi ene yena le kopa le nkukhu kukhama menemena phanga phande ka sposa sitama menemena ke mamenemena ke tse mamenemena ka Sotho e ka re ke ntwe wa hona le batho ba ratang ho ba di phoso and most batho ba bang ba di phoso ntate a ka etsa ke ntho phose le kana le nevuli hile
because yena ke motho wa peace a ba etsa ka re there is nothing etsang o ya ba tso bantu yo nothing wrong e be ka re ha una nix mo mamedi e etsahetse hona le batho ba ka etsang nkinya tshabang e bile level le nyana mistake ya ntho tabane ya ntho ya Cape Town bo Mount Everest ntho tse ka ntho tseo hona le batho ba jole bana ba and batho bana le peace bona ba thabile ba dula ba thabile ba le hyper ba le bona ba kotsi bana because ba ka etsa di mistake e be ka rauna ne tsetsa au frustrated ho sana about tswa ka pa o se ga ba bua ka rauna ne tsetsa baby ntonto aba batla ho be normally ha o tswa wena o maketse ro motho ba bane ha etsa chi motho ha ka re qabane o nrwakile ka bo buile dintho not even a skis but ha qetil e be ka le bona ba momamedi ke kopa re we need to be careful runa because ba ba runa tlo thola re ke runa batho ba affectileng di peace tsa batho ba bang ke a tsema momamedi ke a tsema yona ke ba from experience momamedi o thola re o qeteletse so feel or icon this person o dula etsa diphoso and then yena qetile a ba phela as normal ka rauna nix now wena o qeteletse so right corner o qeteletse so kgetha o thola o qeteletse so kgetha o ithulela now and because but ba ratang peace momamedi ha se angata ba bang not all of them ha se angata ba bang ba ratang ho lokisa di mistakes tsa bona they just move on but ba rata but they just move on ayetse phoso then how kwatile ayetse sorry baby and then something everything ibe normal that's when batho ba qeteletse mothabatineli ha o fika o re wa bua lena mothabasa hlola batla next because umuntu fike ko nyung gangato re a fika kana go tsene re pushetsa batho mo motho utla a qeteletsa utla re la o hlola ba pala le yena ha sa batla next o bua ka ba bereng ha entse phoso ho sane ha tswa fela a thabile fela a sa ka la bua ka yona ha o re wa bua ba re ntse re le mo momamedi yo momamedi ka re tsa go ipolaya yo momamedi yo momamedi ya bas momatsiba ha momamedi e kotsi gore momamedi mothabare ha motho modimo a se tribuile ka yona ene hale bua o fihlela wena o bo ba right because momamedi ba bamba ba di pieces tsa bona di jwa ke dintho tse khoswang ke rona we sometimes re khosa dintho tse jang di peace tsa batho ba bang ke bua from experience o tswana nna if I'm not okay mamedi I'm not okay and if only issues let us deal the issues re deal ne le yona re fete then re tsebo thaba a ke gone mo mamedi a ke tsebe o pretend if I've got a problem ke dilana le problem not unless ke bona okay environment doesn't allow me kapa atmosphere doesn't allow me ke itlwele ke azama ke be right ki ignore then ki tlo bua ha mamra but one thing for sure can na momamedi and I'm sure I'm not only the person yana le bothata bo jwale ba reng when there's a problem o feel or le tshwantse le lokise so that how thaba o ska ba pretend o thabe straight so hona le batho ba bang he momamedi le runa momamedi batho ba ratang thabo we need to be careful re ska ra ba le peace killer tsa batho momamedi tolo you are a peace killer o bulaya khotso momamedi wena mothathabe and then meaning wena o yetse diphosa o qetile then o apologize then motho tsontsa be right and wa bona ntwe mhlaka se qeta bua ka ona ya hore motho utlwe ha le re le a bua motho ba ra o se lapho diqimba sa qeta yo ibile ha hlaka Eastern Cape atyo o se lapho diqimba sa qeta ka ntse se lapho tu wena ke nje ho kwate yena o tene he yana motho ra o ntse le mo ha o hle motho mne wa ke re buile ka yona and ha o ntse le mo ha hle yo ha now momamedi we need to be careful le rona hore if kaba batho ba tena ba sina khotso ka baka la rona because le yone ne ya etsa aba o itse rona le drama ya o fiti dintho ngwe ene ba bang rona ha re fiti dintho re sa di aina nna ke jwalo ndi welapo ha ke fiti dintho re sa aina ha ke khone e tlonja enje ene na dinja di utswa peace hantle tshi nna ngazi ndityayo ha di utswa peace momamedi ke mo le nne ka reng ke load shedding ke mane mo iskara bua ka yona re twa re etsa betla ka be khotla ke mane ba tla thaba strateng ka tlung a o kena ka tlung ka mane o iqetile go bo wa thatanya o iqetile
wa se kai we qetile that's when runa le batho re wa ka thaba strato sometimes you don't tell of the reason why you thaba strato because there is no way mutaka thaba strato ba sa tsebo thaba not unless there is something unless there is something so Mohammed le runa batho ratang peace ratang motseya re latang fun sometimes let us not be selfish be re batla fun batho ba re ba lemaditseng and ba re sa ka ra gona o dula le bona fatshe re lokise maikutlo a bona then be re batla dintho di be normal no it's impossible Mohammed ha o gona let us learn to sit down yengwe e ke batla re tlo bua ka yona ke ena ya responsibilities tseo re nang le tsona ka ramanyalo yeno ne ke bitsitse motho wa kana ke jotsa motho wa ka ke re o swaka ke bona ka rena re etsa phoso re focus on the responsibility too much the responsibility ke enemy of fun kana kwa yong people they need to be careful about that dikoloto di koloto di ke enemy of fun. You know why? Because every time our thola chelete bona ba isa dikoloto ha ba thola chelete ba isa mathateng a bona ba etsa eng there is nothing about having fun ka yona because most of the time chelete go etsa go be easy for us to have fun because o ka gona o reka snack le gona o reka braai le gona o reka di wine tsa lona le jaife o be monate le gona o intsha ba gona o intsha but most ya batho ba ka ramanyalo one of the things is fun e fele ka ramala ba gore batho ba focus on the responsibility mona la penlena le dilana le di issues ntana kana hlanguli ngwana na di khako o rekolta school fees ona no rekolta bo man di kota ke rata batho ba nwa njwala ke rata batho ba nwa njwala le hoja ke sa ba khothaletse because ke ba bona ba se ba smile ana ba kana deep ba kana haka Bantina skala smile akibu akili buel pa fela ki bua fela akili buel marafa ki rata inga batho ba those people hona le nako eo ba siang basadi ba bona kapa ba siang dikoloto tsa bona ba sia basadi ba bona ba ba ya ditlapong ba lo jive ha re ba bona ba jive batho ba nwa njwana man sometimes ba jive busuka fela it is not like abana dikoloto it is not like abana di responsibility mar ba bang ba decide le re motho nna sala ka tlung ena o tso tuta ka dieta tsa bana ba sekolo sala ka tlung nna ke batla ingwahlo le bana ba ba nna mo mamelo ka rata I respect those people because runa bana ba ntate modimo one of the thing especially batho ba ratang the responsibility re focus on the responsibility until utolo runa we don't enjoy our money we don't enjoy our life we don't enjoy our salary because most of the time we focus on the responsibility momameli that is why today baba mbaluna listen up fun ka ramanyalo luna because every time hali tshwara tšhelete le dikoloto ene le sebe dikoloto di jwang dikoloto le di responsibility le tsona ntse le enemy ya fun ha go kolta ke sa o patala o foune la boraro be ke tla so momamedi na ke tsa batho ba kereke guys sometimes because wa tswana di feli dikoloto tsena wa tswana sometimes let us operate ka kelelo ya batho ba nwa njwala sometimes ha re lo ja ifang re na dikoloto I keep a little I'm not saying that but nka musadi wa nka monna wa go to B&B buka Momamedi hali kwetile le have fun o be monate ka tu Momamedi le tshintse le dikipa tsena tsa mogatlhwene ntse re sukudisa Momamedi obane o tla shwa ka o stressa ka dikoloto bo sa gone o di patala instead o ka bo heavy fun nka bo tso heavy fun ya ba o thola stress people it's one of the things are sharpanya that is why batho bana ba nka bophelo serious ke bona batho bana le mathata a hore batho ba nka bophelo serious Momamedi ke ba bang ba batho bana le mathata ka tsela tsosa because ba focus and into bohloko go thola o sebetsa wena but you don't enjoy your money you don't enjoy anything tšheleteng ya because tšhelete ya fela mabakeng ka ofela and then wena lenyalo la ha o le neglectile everything we neglectile Momamedi ke respect batho bana ba kata ba ka bona mara ha ke re le tsamayeng bo buthu baka mara ne se ke re nka ntšhelete tsena tseo le yang jwaleng ka bona kopang basadi ba lona re baby let's go and have fun motwaka yeah fun have fun guys intsheng le basadi ba lona intsheng le bana ba lona tsamayang if le batho ba selalo re kan selalo ka tlung le reke di wine man Momamedi
le jaife le bulele speaker mamedi a marulona le na di wireless mo apostola o buile ba di hola ba metsi ya thapela nkang holy water le nwe metsi di tlele roka bana ba di laolo nkang di holy water holy water nkang holy water so la ka o ka ba le monate ka matlong a lona because one of the things that affect manyalo ke responsibility because di etsa hore re se ra have fun re dula re focus di kolotong that is why ya o qetela that is why banna ba bangata ba sa ile basadi ba bona di restauranteng le di clubong kapa ba intsha le bona go jwetso bane ha o ya le mosadi wa restauranteng fihla o reka dijo leja o bo patala bila krene tsa male di wine le eng o bo patala bila 800 a le fihla ka tlong ha o tla box ya mollo re 20 ka re ya bona ke la male sikepa o bona tshete re jile ma ha ngwana a kena a fihla re mama ntho seta saka stabile o tlo motho mo bona jona tshete ne re jile mano a bona nga be re ketsi dieta so that is why batho ba bangata ba qeteletseng ba sia bomme batho bomme bana ba ratang bombokoto because hona le bomme ke dimbokoto di problem bana ba batla ho jara di problem ka mahetla ba batla ka life is serious mo mamedi ba le sia bana ba lona that is why ba le sia ba lo jaifa mo mamedi because ba tsaba le tlo ba hopotsa tšhelete ya di ba tswa go itsa kwana so lona dimbokoto sala le bombokoto ba lona e ka di lapkano bana ba bang ba e ba gotsi ba bona ba lo jaifa hona jwale different tsa ka Friday di a tsamaya ba itsamala ka di bike wa bike last time ne re iketse maburu ke jaifa mnati mamedi ke jaifa le lisiko bo tsa Judy le lisiko bo tsa Jerusalem le lisiko go le monati ke ever fun ke na le mathata ntate ke na le di responsibility I don't want to entertain to jona kala botane different tsa ka di a tsamaya ka di bike le knife modima ka nthusa ke sina mabaka ntitsepang Friday ke ba ka itsamela le bana ba bang re bike ke lo jaifa ha monati mo mamedi le lisiko bo holy Jerusalem tsamaya le thakatsa ha ke tsamaya le thakatsa ka mo ke ka bona mathata ke go utla mo mamedi e tlelona holy Jerusalem ha re tsamaya se ka tse di ka bua ka tsala beketla the unnecessary problem bona ba bangata ba yemetse fela re tla qetela beketla metsotso ke mebedi fela pele hora ya borobo ha re tsamaya ntate mamedi nna ke tsa letting go 073 ke number tsaka 073 202 9079 ne ke na le friend ya ka ne re dula Kawashi ne re dula re bangata le bontate ba baholo ne ke rata that guy ka Friday mo mamedi na tsamaya early Kawashi Friday una tsamaya early kapa Saturday no ka Saturday ka Friday ne tsamaya there arwana ka bo 12 re ntse namo le bo sai retsa but ka Saturday una tsamaya early una na le di wine are guys yena ke na kwa ka le mosadi wa ka Saturday ke nna le mosadi wa ka ke arwana le lona e santse le kanako ba fika ba nke diwine tsa bona go be monate ba bese na mo mamedi wa ka rata ba banga ba tsebile o besa na makara ba lapa bona ba emelane le mo mamedi le emelane le go yena e tshelwa metsi le dinama tse tshelwa metsi ha le go lo etsa di braai because ha le tata etsa braai net ha le ngwana shota dieta se le hopotsa la tšhelete wa bona motho modimo tšhelete ya braai re jile mamedi le tlo ba le mathata hle ko patsa mae nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke repeat 073 202 9079 ke nyadisa ke invite wa maimeketeng di marriage counselor ke di etsa kaofela di line hohle ba batlang ke ka manyalong a bona di eventeng tsa bona ke aka mo mamedi wa karatang ka sonda ke kelela phase 6 o kala matisa phase 3 phase 7 fela bo ya kerekeng ya Dr November e tsileng e tenteng e tsho mamedi wa karatang ka koloi driver ka re Grootfontein o fita Limomolo o fite mo Greek ke Yusefi pele nyana man ka lifteng ka bona structure se solo sena le tente ka thoko mamedi wa karata ka la bohlano mo mamedi wa ka wa rata ke just ketesa ka be ke ba o sija go beta ke le smart mamedi kitse lift ke aka ke le o swa ka tsheko go botsa mai o butwa ka mamedi wa motho fa mama metsotso ba hlogo go rata me ere nna le wena re bona ne hape mo sana a botsa ma yes guys thank you so much This is my friend. No, easy.
easy ke na le mokgotsi wa ka e leng kgana di-taxi le yena go mataka Jesus get him back guys sharp thank you so much wasekhaya Bye-bye. guys thank you so much see you